Lapor ke Patisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nak benta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Chairman ka Green Tech Foundation, uba H. Bansudor Nonglang, balapan bana balapan sangyano ya ka jing syatkan ka baklemput sngi, ka balakan jo manta sya ka sngi ka bakhat ar, ha ka arpaw tarik uyayong arja arpan rew. Kani jing simrajo ka Green Tech Foundation kalong hadien baka sarkar jala kalapha la jing tho sakin ng yalam jong foundation kibrang perlong ya ka jing syang syatkan hamanan malki ya ka balasoy da ka joint secretary jong katna jokai perthei ka kong CS Kongwer ka balapan tip baka sarkar kanom kata satya ya ka dolong lumpong deng ka badan hapung umyam. Kila pendam mo, kila pendam. Nadu mentah resmi, ulung pendam, unlong yang ujung pi, unlong yang ujung a, bat unyai long yang ujung kapaten, ujung kajai bendeu. Hakun dari opor ningkong kapurom sublay. Di umat bacau kijimpai donut karasni gejing syaknan arpo telikidrit nilayo ya kajungjok kila pendang kim pendam hana gerentak kim pendam hana noru kim pendam hapi upai pak makinum kerjaan jong kerentak foundation tanggali kowe ini suah long kami kejinyale ngalu kasih beningkong kam dai bezungi ngalu hi tanghangi ngaprai pila yo berkendau malai ti yang kilom dontap mila labia nomor kini ki basyong tai kim tim mat kim khan marani haban ya pro
Nagtadaw ang magkipandam api upalba. Nganumlan mano kita kiba atersyan rabba ya kali kecil. Ladaki ang sakuno-kunuro kini barok kini banpau sa perhay. Manadu kasih kebalingkong kibalayang bat kegerentang. Mat yang mereka VPP kali kebalingkong kebawan yang hakagiat kabar kiseng balang ngadu ka KSU ngadu ka Hito ngadu ka HYC ngadu kiseng babar ladang ngamna panjang ketenglot mabiana ndrei barok leron ti harga giti kirang masyong iblawan huni ikin hun nya kalisor bat kapsor MC toda bat barok kiseng samla kiriu simat kilong pa bat ngindai bangklat ya kini kilong kumi iba asak ang itu ibadai nakatenhun yung bawa nganuntin ngam tangan marus kata wa stia ang tayo khasni kadok kam tangan betang kam insem Remas niyo ya kasiki bakilatar ya ka agreement jong lumpong deng masno ko kajingkan ngumsuk kado Meitang kowe nesiko akong yati saisisen kapung niam nilasai ya kaskam ko besyokay hamo kajinyal kikam sukor kikam mandi hilang ya kapung niam hotai kadai bangi nilasai sabang berkajinya kun sungi kadai betang yo lumpong dan minta nilala berpensangai ya katai nilai job naga grentek nilai job lima kesingkat syamrapa jumbaro mereka udak cingkeli ubahek minta kalong ya kata kajaka kamat kabak kidang mut banjai sakmat udak jingkeli ya kajai bereulah atau pipediang ne pipediang lada pipediang hidai banteng ya kane ya kun teke omdon hok mano bangi sisni banong bangi pediang ya kata kaspa kute omdon hok tang kawai ke distrik ban pediang ya kata omdon hok tang karibhoy tang is kesil tang kawai sentia kawai kesil ban pediang ya kata kajak kamat kakali bakijai benreu kadi karai jo pai pak lada pediang pun sa pediang pai pak lada pediang kin mau ha ngaspa banong apa antariku kandi kane kawai kamat kabak pihak ban sem ya karai tanggata nakaliang junga Lising sami yang banjar keteng wipi we banai kulai maaf ladang Nila job kublai sibon nadu mentakasgi ini di basyong sekretariat pendai hak banyo iya ka jing kublai bapila pendam ru ngin namai kublai yapi nomor bal dan yap nilayap dari upai pa di jinting upai pa pemerintah pihak pendam Deke jinting thot upai ba batang gawai ngayu unta jing terjatali kaladon kajai pendeu iya kita ki info sarmat ki bompa ina jing teli ki kruin ki bahar lainut omli le jing teli unta nilai ui kajai pendeu yalam makin nang sakmat min but mangi kisama min kendang mai kia kini kiru asap kiru mentu ibadi ya kari kajai pendeu sizin gasngi min penhabai bat ngin penjar baik balda piyai hasoi nga trai pendon jaka hakenda bude ba unmai kulai syukur ba kajing sya jenet kajonga Isyaman ke Gerintek Sekretari Jenderal ke Gerintek ikon Merijon nopo kawat minta kala nasa diel jong ulu urang pa banpoy siya katong ano sing siya kasing jong karon ka kati jong ka kantay nasa diel
Nato kasi pasang pagdiet ni jogi kun samla. Kibabun kilong kami jong kejala jokari kasi kebaiit kejung. Kijuan na kijing jauh man hang ni pan kesyan ni kikun samla. Bat kunjuru kumbaka ketian ko ang haden jong laprau kasi ketensyan. Kadi shisha ki umat ki balang menta kila telah mawanai. Hai kini ki kharam tali kisni kilong kami ki wan hang ni rengkat ta kijing jauh man da kijing yang kijing pat dolot pan pet ki kun samla ki basong shat ngan ni. Reinga so banya tu epi banga marwai ngada e don aklam jauh man. Kamin sim ka satar kaki karham laga jingale kumno ban kashan ikun samla joga Green Tech Foundation padai hadu ka knet lep mat ko sta haba kila yo initiative ba jingte baga Green Tech Foundation ka poi shong thong joga jingjok masmo ngamla klem le jongma bat kijing jaw mat kidi kijing jaw mat joga jingmen kimre kijing jaw mat joga jing slongsi bat kumjuro kumba ijaman menilong baga jingjok kadi kijing job jong pai ba ni priang ya kata rai na kalian jonga masmo ben ong balada klem kinong yalam inom yo hi ya kata kijing job ladam don ubalum ubalang ya ki lan yo banyalam sya keman banwat iki aki ai banwat iki shisha ngatrai ni pai ba inom poi sya kata kijing ya ki kan ya ban yo tau so cho kijing job ina kalian cho women organization ni ngasmo ban congratulate ya ka Green Tech Foundation ni congratulations ya pi baro ikon samla ay kumliya baro iparlok kami jong women organization of Ribay District lado ki advisor ki joni ko office bearer baro ki member ki baaya ke jingkasyan bangin wan bang nak benta ke jonga bangan wan kumye sakma berkasyan ya ke GTF tinga snow bakan ay congratulations ya ke tim jong ko wat hi baro koi but hadu hangni na snow baro congratulations ya ke ri ba ke jatan riu ke jongi Kasithi kabingilayo panyang Sashi Se a Joint Secretary to the Government of Meghalaya Tourism Department, Halor Kaphang, Development, Operation and Maintenance of Orchid Lake Resort located at Umayang Ribay District to a 5-star luxury resort under DBFOT mode on PPP, Kanyakarai, Jakarta Tourism Department. That the Lord Pongdeng Island, measuring 36 acres, is excluded from the concession agreement dated 25 February 2026. And the agreement will be suitably amended to incorporate this decision in due course. This has the approval of the competent authority, Kablapha Shangi, the Joint Secretary to the Government of Meghalaya. Hakabasyit, hakabasyay, nado na hospital ngatulat kumbatulat nomor ngampua ban syukor hospital bangabam kiupad ba pidang asosi sabar ngam semlabam. Bat menta ngan pediang da kajing khoj bat kajing kluj mensem ban nadu menta kasngi ngan sedang ban bam no. Long live GTF! Long live GTF! We have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ika shnong nongi kwayo sngo bhana ka shnong de lakot kalayat dikila pen sngo hina shnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don
construction. Te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban penmi ki kam ki jam jong ki breu jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don menta hang ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki bay yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha jalla kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that, kashulang tang kata let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namar ba ka ka ba phi amnot ngiru hang ni Shuaban take up yung project. Hindi ban suto bakla. Habang warra yaki investment. Habang warra yaki bakum kini project. Net yang nga opi kabakaduk ke jimatoy. Kanlong yangi ki kon samla. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.